Sanibonani babukeli, kusaseyilo i-champion leli, siyaphinda siyahlangana futhi kuyo eMafeking awo amanyala. Kuba yilelo dlanzana-ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili. Nawalo amanyala kwazise nawe phela ungaba naso isibindi sokuzovela. Nawakho amanyala ungaphela kuyivela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakaze abe nawo amanyala. Bayabhala-ke abantu. Bayabhala abantu basenekela iy'ndaba zabo njengoba zinjalo. Sibese-ke nathi sesiyanenekela zona zinjalo. Namhlanje-ke Nkosi yami senekelwe udaba luyisima kanjena-ke Nkosi yami. Sanibonani eMafeking. Ngake ngehlelwa yenye impimbuzi. Hhayi laphayana ngangithi ngiyafa. Ngoba amantombazane asifake emanyaleni. Kusho ukuthi ngangifike kwenye inkampani laphayana. Mangifike kwanentombazana elingazange lisuke iso lami kuyo. Hhayi, wayemuhle umntana omuntu, enamehlo engathi ufuna ukukhala, acwebe izinyembezi. Yellow bone, emhlophe umntwana khona. Hawu, umuntu engathi ngelanga lokuqala mangifika weza kumina wazozazisa, wabe swacela ungazi nami ngazazisa, wathi ngikhululeke kusekhaya lana. Ngoba ngisafika emsebenzini, if ngifuna itiye ngimtshela ngenzele ngathi hayi ngingalijabulela. Washo ngibuyela nalo itiye, wathi ngoba awukajwayeli izinto eziningi uzibuze kimi, ngizokubonisa yonke into, anything oyidingayo ngikhona. Hayi ngibonge lokho. Kuhamba isikhathi nangelunch angibuze sowudlile, I know ukuthi usaqala emsebenzini, so ngenzeka ukuthi awunasikhaftini, if awukakadli ungeza uzodla nami. Hayi ngibonge ngithi hayi khuleka nge-right. Athi hayi masihambe siyodla. Hayi sihambe siyodla ngempela nje kube yiloko nje ukuthi siyadla, uyanginakekela uyabo. Angize ukuthi lo Cherry yabona lona ngiyamthanda ngempela. Siloke siyaxoxa-ke, siyazixoxela kuphela inyanga yesibili, kuphela yesithathu, ngitshela ukuthi waphela u5 months. Siloke nje siyilabo bantu, nami ngiyaphela sengijwayele emsebenzini, sengize ngahola, nami mangiholile ngiyamspoila kube mnandi yabo. Kuthi ngelinye ilanga ngishayisa ngo-8 emsebenzini, mangishayisa ngishayise yena ushayisa naye ushayisa ngo-8 kodwa unokwenzeka asalele ngemuva, then noma ngishayisa la futhi anginayo into eziningi. Ngishayise mangishayisa ngiqaphela ukuthi ngilahle isikhiya sami. Into engizoyithini ngelesikhiya mangibuyele emuva. Mangibuyele emuva ngiphume ngase basement. I mean ngase undercover parking. Mangiphuma ngase undercover parking, nangu gele abeqhamuka eziculele ezicofela ifoni. Awani mayithi inhlanga, mathi inhlanga ngithi hawu usangemuva. Athi sengiyahamba sibe siza ngoba ngisabuyela kuphi mina emsebenzini. Hayi mangifika kuye bona ukuthi akadede endleleni nama ngidede endleleni, sesizofika sibukane emahlweni. Ngibese ngithi hayi ngithathe ihug khona uzohamba kahle. Athathe ihug. Ngimbambe ngiqinise naye. Hayi ngavele ngameltha same time. Ngibuye ngimbheke emahlweni, mangibheke emahlweni yesesa cweba izinyembezi lamehlo. Hayi ngazibona sengiyile. Ngisithathe simusha, sithathe back. Hayibo. Yona. Hayi. Ngibese ngithule ngimbheke ngingazi ukuthi ngithini. Ngithi ngiyakuthanda. Ngithini? Ngingazi ukuthi mangithini. Ngibese ngithi hayi ngawuthi ngihambe ngiyothatha isikhiya sami. Athi okay uhambe kahle. Ngithi uhambe kahle nami ngihamba. Ngithe 5 steps ngabuye ngambiza ngegama. Bani wathi yebo ngasondela kuye. Ngathi angazi ukuthi ngithini, wathi ungasho lutho. Ngathi effect conscience ngabe ngihamba nawe. Athi singahamba, hamba uthatha ukhiya sami. Bengini ngiyazidlalela mina. Sengisaba lento ukuthi sisava nesikhisane bese kuthule kanjalo nje. Ngithi mina uhlala nobani? Athi ngihlala nge-1.
awu hayi ngithi ngilinde nje uthatha ukhiya ngihamba ngiyolanda mangibuya ngithi manje like angiphathanga into zokushintsha taya khululeka sihambe hayi sibese siyahamba nangempela ngibe sengiyanqena ukuthi like sisathi siya kwakhe yithi lapho sihlile eTexini ngithi ngcono si request athi konkinga si request uBolt asithatha usibeka hayi masifika ugeni nangempela uyazirentela uzihlalele eyi-1 afika lungisa ukudla sidle kube mnandi sizibukela i-TV siyazixoxela sikhizane kube mnandi avena akhipha iwayini ngithi awu mfethu emsebenzini kusasa ethi hayi bo akho 2 glasses ngeke uzosibulala ashaya ama-glasses wethu okuqala sishawe wesibini sishiselwe igazi sibambana kwavena kwaba yileyo nto la isofeni kwaba yileyo nto kwathi kuseyileyo nto kwakhala inoka kakakaka ngithi khona umuntu omlindela athi lutho kakakaka athi khawuthi ngiyocheck fika lunguze ngembobo yesikhiya ngabona ngaye ebuya wathi engamonde ethi ngithi wenze njani wathi cela ungene wodrophini no te wodrophini ngicela ungene ngiyakwazi ungena phansi kompela ngicela ungene ngale kwasofa usofa wakhe ocala kwefastela then khona ikethenisi wathi ngingene ngale kwasofa then ngizigqume ngekethenisi leli waphonsa nezimpahla zami lapho ngangena wabese wahamba wayovula waqhuba fast wayovula yavule bese iyangena le ndoda hayi bese yayibuza ukuthi wafene wazi ungashongo yini hayi le ndoda hayi man ifoni yami evane yacima ngisathi ngizokwazisa so ngathi ngoba sengidecide ngcono ngiza athi ubaba ungitshelile into esisayithini ke manje le bengizokulungisela ikuphathele nokudla ngikuphekele so yabona ukuthi like ukudla kwekuseni lo and angekwenele athi umjida ayikhululeka ngisapheka uphuza newayini la abesalo mjida amaglasi abamabili pho athi abe khona umngane nami la then usehambile atho abethela iglass umjida ngingale kosofa hayi ke umjida ke bapheke badle bahambe bayolala ngingale kosofa kwaze kusebusika yabanda ngigqokanga abahambe bayolala abantu lento yenza izikhathi ngabo ma 9:30 ukufika kwalomjida hambe bayolala kuthe lapho ngabo 12 ngizwe ngogele sefika la engithinte ngithi athi gqoka hayi ngigqoke ngithini uselele lo muntu wakho athi yawulela manje sokwenze njani athi angazi cabanga ukuthi sikhiphe sikurequestele uhambe ngalesikhathi athi isuthini ayikho into esizoyenza ayicaci ngempela bedini hayi ngigqoke fast ngiphume mangiphuma nkosi yami kwavene kwathi ba kwakhanya walo mfana yenge kwenzakala ayi ugela kala hayi cela ungixolele mina Thabani athi kwenzakalana athi bengingenzengisi kusho yena uThabani lo khona athi bengeke ngizengise bengazijelanga ngokuza but ngifonelwe ukuthi wena ungene nomfana la engako ngizile and mangifika bengazi ukuthi ula ngaphakathi khabe ngilinde ukubona wena Sifebe ukuthi uzokwenza njani ukukhava lamanyala wakho ayisixolise ke nkosi yami isijejana sami sixolise siyele nale athi wena uhamba udla intombi zabantu ngithi mfowethu ngicela ungixolele bengingazi ukuthi intombi yakho akangitshelanga ukuthi unomuntu bengengize ngikwenze lokho athi ngiyaxolela masendenje ngizadila nalo uzalala lapha esofeni asho ithathe isikhiya esikhiphe eminyango asifake kuye ephaketheni abuyele ekamelo nathi uzolala wena masowuqedile hayi ugelo wasuka same time
ngahlala esofeni. Umjida wabuya ngiphunisela ingubo, wathi nayo ingubo yokulala. Hey, ngithile umjida lona yibo ngabe ubufuna ungibizela abantu bazongibulala. Ngithi bafayi ngicela mina ukuthi ungivulele ngirequest that awuzokuhamba ngalesikhathi, uzahambe ekseni. Lala lapha. Ngithi ayibafa athi ungafuni ke sixabane. Lala lapho uzohamba ekseni. Hayi ngehlala. Ngiqonda ukuthi angizolala ngimbathe ingubo. Ngithi hayi kodwa ukulala ngizolala. Noma ngibizela abantu bakhe bafike ngihleli. Ngahlala washayo 3 shayo 4 nje makushayo 4 hayi ngamemeze bafuse kwisikhathi sokuthi ngihamba athi hayi hey angizukuvuswa ekseni mina, angizukuvuswa nje ekseni. Umuntu oyapi ngabo 4 uyintombazane esuka le ekulaleni ngaphandle bazongibhedela la. Ngithule ngithi tu ngabo 5 avuke. Ngizwe ukuthi sebeyakhuluma ngale iphumele intombazane ifika ibeka amanzi 1 2 ithelela amanzi ananga amanzi okugeza. Uyibo ngithayi ngizageza ubuso ade wena umthetho wakugeza ubuso moya emsebenzini kusho yena le ndoda le. Ngigeze ngisabuthi manje ngizani nginqunu le ndoda ivani izongisika ukwayo. Hayi ngigeze mangiqeda. Hayi nginikeza into zokugcoba le ntombazana ngigcobe ngigqoke. Abesazongivulela lo mfana. Avula indoda soyohamba kahle. Uphephe wendoda. Uphephe. Ungaphindi uyenze lento oyenzile. Lo wakabani sibongo kona wena. Hayi ngibe sengiyamtshela ukuthi hayi mina mfowethu ngowakathabethe. Athi bana. Ingako nje ngikiyekile. Umfowethu wena. So wena uhamba udla intombi zabafowenu. Kithi mina nje ngibangishilo ubhuti bengingazi mina. Athi ungayiphindi mfowethu leyo nto. Angazi nami ukuthi ngikiyekiswe yini. Ngabe ukuthi ngikudle ngikufele. Kusho ukuthi kuzwana igazi ukuthi umfowethu. Mfowethu ungaphindi uyenze leyo nto le. Ngizodila nalo. Hayi ngahamba nangempela. Hey ngitsho leyo ntombi yafika ngabo 10 emsebenzini. Hey wafika ngimbona ukuthi hey bekubhiziwe. Ilihlo lizimuhluza. Yabona nje ukuthi umapopo uma green eye. Bayambuza emsebenzini wenze njani uyasho ukuthi ulwenenye intombazana efika yamshayela indoda yakhe. Ngiyasho ngithi we inkosi yami mina ngisazi kahle isitora ngifuna nokuyiphatha. Hayi bese ngibizeke ngezikhathi athi yo ngiyaxolisa ngalento yenzekile bengengazi. Cela ukuthi nje lento yenzekile sikhohlwe ngayo. I'm so sorry. Ngithi mina nami ngiyaxolisa. Then kube into edlula kanjalo ngithi yes sasifaka amantombazane emanyaleni phansi engafa. Ngifele emanyaleni.